Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Revolucija u umetnosti se odvijala u srcu jednog velegrada zvanom Beograd i u čuvenom mestu koje se zvalo Studentski kulturni centar, gde je partija odlučila da mladima da malo ventila, da ispolje neke svoje ludila u to doba. Počelo je tako što sam ja odneo sinopsis takozvanom spoljnom uredniku koji je tada bio, to je bilo njegovo prvo nameštenje, Nebojša Pajkić. Nebojša ga je pročitao za 2 minuta i rekao je, ok, krećemo. Predstava kao takva u tim momentima, u tom vremenu, u tom prostoru, u tom sazvežđu grupe, mase ljudi koja je bila tog dana, došlo je do neobjašnjive katarze gledališta i nas koji smo to uradili. Jednostavno, momenti su bili čarobni. Pola publike normalno gađalo pomoranđama, mandarinama, dinarima. 1 dinar me pogađa u čelo, kapljice krvi počinje da se sliva niz čelo, preko nosa do obraza. Normalno ja je ne brišem. Drugi čin je bio parti, stidljivo publika prelazi na binu, sala se prazni, bina je puna, a mi koji smo bili na bini odlazimo u gledalište da posmatramo publiku kako igra novu predstavu koja se zvala Žurka. Na plakatu sam naslikao travestita sa golim grudima, raskrečenih nogu, sa prekrštenim rukama na polnom organu. Polni organ se nije vidio normalno. Fantastična uljana slika sa tekstom predstave koja se zvala Kosmički bednici u prelaznom periodu, sa imenima glumaca koji svi su glumci izmišljeni. Sutra na Dnevniku izvesni onaj voditelj Ristić kaže na kraju Dnevnika, sada, dragi gledaoci, pogledajte ovu sliku. I kamera hvata prolaznik ispred Doma omladine, 1000 prolaznika i svi imaju dignutu glavu na gore, kao guske. Ona bi okrugli sto, zaštita socijalističkog morala, instituti, stolovi, zaštita ženskih prava, sram vas bilo. I ja sad na kraju svega toga zaključujem da se ne radi o ženi. To je, kažem, muškarac koji ima biološku potrebu da bude žensko. Tu još veće grozote to nastaju. Radi se o travestitu. Šta je tu i Dragoš Kalejić. Tako da su to bili kosmički bednici. Dragiša, život je čudna stvar, tako se zvala predstava, je neki fini slogan koji uvek dan danas mi zvuči kao neki moj život. Kao neko začuđeno dete, mladić iz Jugoslavije, iz Srbije, iz demokratije, iz socijalizma, iz komunizma, jedan teški haos koji se odvijao do današnjih dana i Dragiša je dan danas živ i zdrav i začuđen čudima života koje stalno su oko njega. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.